Nilqakom għal programm ieħor politiko. Illejla ġewwa l-istudio miegħi nilqa' lil Tanja Borx Cardona, nirringrazzjak ħafna talli lqajt l-istedina tagħna. Għejdilna xi ħaġa żgħira fuqek. Thank you lilek. Kemm għandek ħin biex ngħidlek fuqi? Għandna normalment xisija, ma għandi iktar domandi. Tanja, mini Tanja. Persuna resilienti naħseb, strong. I cope with everything li d-dinja titfali, li l-ħajja mhux id-dinja titfali, deċisiva, once li nieħu deċiżjoni, once it's done, it's done. I'd rather have a bad decision than no decision. Ma nibżax, there are very few things there's nothing that scares me. Ma ninkwetax. Tajjeb dik żgur. Le, I don't worry. Għax ma solvi ġej No, it's a useless waste of emotion. If dik hemm xaġa nista' nagħmilha. But I don't worry about things li ma nista' nagħmel xejn fuqhom. And I don't worry about things li meta jgħaddu. Ma taħsibx fuqhom iktar. Storbjuża, argumentattiva. I am very loud. Nitkellem bidejja. Nirriċerka ħafna. I like li ma jħobbx in-nies. I love driving. I love loud music. I love bars. I love noise. To me it's alive. Noise is being alive. All right. Mela, x'kariki kellek fil-ħajja tiegħek li tħares lejhom sodisfazzjon illum? U x'għadek tagħmel sal-lum il-ġurnata? Għax naf li għadek attiva. Tista' tgħid il-ġurnata kollha. Yes. Mela, bdejt ħajti bħala PA, I don't know why, bħala PA, imma ta' importatur Edgar Amato Gawċi. Well, qabel kont ma' Sovereign Military Order ta' Malta. Il-Loving Malta l-biraħ ġabu fuq il-passaporti ta' Malta ta' Sovereign Military Order of Malta. My father was the only Maltese dak iż-żmien was the only Maltese who had one. Right. It was a very interesting story, but my father kien NATO and he had the Sovereign Military of Order wara NATO kien mal-ordni u he was the only one at the time li kellu passaport li għatadu għandi. Papa tijaj mitta 101. So yes, vodri daqxej. I'm a rebel without a cause u a renegade, definitely. Dejjem nġilet kontra il-norm. Iva. I always ask. Ta' 11, kun staqsejt għax God, when there's only one God, and God knows when we're doing right or wrong. But what was this point? There's no choice. God doesn't give you a choice. God makes you, no. Choice jek rich vanilla or a chocolate ice cream. Mush, if he's going to punish me, but vanilla fern. So that didn't make sense. So I was in the shit for a long time. After that, għax batu għal-parents, so t-immaginaw. Bat bdejt ħajti fil-Sovereign Military Order, bat mort kont PA for 12 years with Edgar Amato Gawċi li għallimni ħafna, għax kienem izmin, dak izminijiet ta' nies li bnew Malta, kienem Ronnie De Maio, who is the chairman of the Maio Group, Albert Mizzi, Vanni Ganado, politiċi, nis li jina kelli 17 biss, għadni 18, 19, 20s, u daw in-nies kienu tallimt ħafna, u għalmuna ħafna, and I am forever grateful. They changed my life. They fed me. Ronnie De Maio kien itini, per eżempju, l-Economist, jgħid li fejn ma tifhimx saqsini. I mean, għadtiħor kien jaqra l-magazines, ġex Good Housekeeping, jgħon għal l-Economist. So, yes. I was the chairman after a long time, I give training courses, għax libt biex nitallem fuq soft skills. I became the chairman I was asked, it was an honor, I was asked to to become the first female chairman of a constitutional authority in Malta. I was the first female, which I'm very proud of, the Broadcasting Authority. Unfortunately, it wasn't something that I could nati daqs kem xtaqt, għaliex it's very stuck in time. It is about a law that was passed in 1963 qabel l-Ingliżi qabel aħna li konna, laqas biss konna
liġijiet tal-Broadcasting Authority laqas tal-Ofcom għax marru l-qoddim. Imma tal-Broadcasting Authority għadna bbażati fuq liġi liġi li għamluha fil-1963 qabel ma konna indipendenti. U li kienet edha meta kien beda meta kien ġiet television fil-67 fil-65 minna l-ewwel television, imma kien hemm rediffusion. And rediffusion was, as we know, run by the British. So today I give training courses. I've lectured at university. I've lectured about soft skills, and soft skills are skills that encourage you kif mux dejjem tħares lej laptop, kif inti taġixxi, mux il-knowledge li taf, kif inti taġixxi, meta tintaqa' man-nies, meta titkellem, meta tmur għal job interviews, meta kollok, if you're running a business, it's about you, it's about the person, people buy people. People do not buy your idea, or people buy people, how you adapt yourself to other people. Li għadek kif għattissa fil-fatt, għax kont ħansaqsik xi ħaġa wkoll fuqek. Bla dubju, ovvjament għandna teknoloġija ġdida llum, però qed toħloq ukoll problemi għax dun dak il-kontekst tan-nies u li qed tgħid inti. Ma ċemm jisu kulħadd isib problema bil-work ethics, donnu spiċċaw minn kollhom kien kważi, voldri isna rridu kulħadd irid l-aħjar. Anke tmur restorant hekk naf ma millekx il-furketta tajba jtellgħu fuq il-Facebook għax dar restorant ma mill il-furketta ħażina u hekk. Però mbagħad min ikun ikkomplejni ħafna drabi biex imollek sija tar tax-xogħol ma jrid xejn u jħalli n-nies jistennew. Voldri taħseb li qegħdin ngħixu daqqa f'dinja li kulħadd irid kollox perfett, però ħadd ma jrid jagħti commitment ta' xejn u jagħmel qisu joffri dak il-customer kelli xi darba kellna fil-verità. Qabel kellna ħafna kien hemm rispett għal kollox. Illum m'għandniex kif nara jiena m'hemmx rispett tal-awtorità ta' xejn. Iż-żgħar inrabbuhom tant għandhom drittijiet, imma kulħadd għandu drittijiet bla dmirijiet. U qed inrabbu tfal li għandhom id-dritt ta' kollox, imma hemm ħafna dmirijiet and they have no respect for authority. Di tar-rispett tal-awtorità nara ħafna. U m'hemmx rispett qabel meta kont żgħira jien tgħid li tajjeb jew ħażin. Jiena qatt I've always kif għadni kif għadlek I've always questioned anke ir-reliġjon ta' ten. I questioned it, imma kien hemm rispett jekk jiena jkun hemm nanni jew priest niftakar naqsmu triq biex ngħidu bless me father. Jew ikella kien hemm sord u mila ċertu rispett għadni sal-lum. Għadni sal-lum jiena avolja with my problems that I had with my back, kien xi ħadd ġej fil-lift, xi ħadd jgħin pusher, I will help. Illum laqqas biss jindunaw li hemm xi ħadd ikbar minnek jew titqumilhom jew per rispett ħalli tmur qablek jew tiftaħilha l-bieba jew tiftaħlu bieb xi ħadd iktar avanzat. It doesn't happen today and I think that is morna lura because it-tfal m'għandhomx ma jafux il-parametri. And tifla bla disċiplina bla parametri, jiena storja tiegħi twila u varja ħafna. Jiena ġiet toqgħod miegħi tifla, her mother was my best friend, but the mother had committed suicide and the child saw her. It-tifla ġiet toqgħod miegħi ta' 14. I had a child who had, in the meantime, my son was diagnosed with leukemia, so I had this two very tragic cases. Niftakar nimur għand Peter Muscat, is-psikiatra, and we used to go very often with the girl who had passed through a traumatic event. And waħda li kien bqajt f'moħħi li ħafna affarijiet li għajnuni, ma waħda minnhom kienet li tfal xattellu forsi I'm being too hard with her, I'm being too rigid, għax jiena rules, I mean morru ħemmexxi ħamorru. Dak għandna rridu nimxu. Kien għalli li tfal bla disċiplina u tfal bla rules ishom dajsa żgħira bla tmun ġo baħar kbir ħafna. U ma jkunux jafu. So when we don't have parameters, ma nafux kif se nigwidaw ruħna. Il-baħar kbir wis. Mbagħad tibda mental health, u mbagħad tibda ma nistgħux nikkopjaw, jibdew ċertu affarijiet li ma nistgħux nifhmu magħhom, qed imorru iktar għand terapisti jibatuna għand psikjatra jtina l-pinnoli, and we're coming to a world li naħseb daqsxejn disċiplina u daqsxejn common sense u daqsxejn nieħdu responsabilità tal-lezzjoni tiegħi. Iġi kulħadd jibża jirkorreġi tifel jew tifla. I mean, I have no fear. I have no fear anyway. I'm not a person who ma nibża minn xejn. And it's true. I'm not afraid of death. I don't fear death. Doesn't bother me. We're all gonna die. When the time comes, we're all gonna go. And dik nara l-ikbar problema, mhux li nagħlmu tfal,
taħseb imma li eżempju il-parents ukoll qed jieħdu il-wejja l-ħafifa. L-ispeċi llum kulħadd jaħdem u dal-affarijiet u hekk u biex imbagħad it-tfal joqogħdu sijasatej magħhom u jtuhom kollox li jridu materjali. Yes, Imma dik taħseb ukoll li qed titfal ura ħafna. li donnu flok nagħlmuhom isiru irġiel u nisa sodi u jibbildjaw il-futur tagħhom. Qed intuhom biss l-affarijiet materjali, meta Naqbel miegħek. għas ikunu tajbin għax-xogħol. Naqbel miegħek, because we're feeling guilty u hekk qed jiġri. Assolutament kif qed tajt qed jiġri, qed inħossuna guilty u nagħtuhom da kollu. U hemm ħaġa oħra, nippretendu li l-iskola u t-teachers jgħallmu tfal, mentri inti l-iskola kif jieklu, kif joqogħdu, kif ipoġġu, kif jaddressjaw in-nies, tajt good morning, hello, meta it's up to the parents, not to the teacher. Imma għaliex it-teacher? Niġru bihom ma' kullum kien, neħduhom il-laħqu ma' affarijiet li laqset il-laħqu magħhom. Untuhom l-iPad. And I don't, jina minix waħda minn dawk li nemmen li mux suppost ikunu fuq l-iPad jew fuq. Għax ċuċati kbar għalija, because it is a world that is today. Mela inti tittallimhom jikkopjaw dik il-ħajja, mhux li ma jkollhomx social skills imma. It is part of their life. Mhux li nħarsu dejjem lejn mobile. U taħseb għax issa għajjemt l-argument inti. Għaw problema wkoll ta' nuqqas ta' teachers. Għax ovvjament daw mhux jitħajru, hekk aspiċċaw babysitters il-vera, jiena naf teachers jispiċċaw jieħdu li kelhuma l-itfal. I know. U da, Dik hija jiena narra. Fodri naħseb vera li qed tgħid inti kollox jisu ġej mid-dar ħafna mill-problemi. Jien nara di traċedja. Di traċedja vuol dire li anzi għaw Malta għandna ħafna mezzi u qed nippruvaw ngħinu. But yes, ħafna u mhux it-tfal ta' dik jew tal-oħra tal-immigranti jew tas-social class jew għax m'għandhomx flus, nies li jibatu tfal li ma jkunux maħsulin jew U għax maħmuġin, imbidlin u dawn hemm tfal ġew skejjel privati li jħallsu ħafna flus. U jmorru yes, u teachers, hemm teachers li jipprovdu huma jew kellhom skejjel sa fejn naf jien m'iniex ċerta ma sa fejn naf jien iva. Hemm ċertu skejjel li l-gvern jagħti sandwich affarijiet li huma b'xejn jofrot u għat-tfal għax ikun morru bl-ikel. Yes, it's true. And it is a nightmare. Hemm nisa li jaħdmu. L-ewwel ħaġa minn żmien f'daw l-aħħar 25 years nista' ngħid li s-separazzjonijiet u bid-dritt minn għandu ma jridx irid jieqaf, minn ma jridx ikompli żwieġ hija all right. Imma saret isa normal li issa, all right, fine, ma trix toqgħod, imma t-tfal huma obbligu. It-tfal huma hemm bla torz ta' xejn. Nużaw it-tfal ishom pawns. Mela nirrikattaw ir-raġel jew ir-raġel ġeneralment. To be honest, it's always the woman li tirrikatta bit-tfal, għax ma tettinix il-flus. Mela, qed nagħmlu hekk, ħafna nisa jgħidu għax I have my life. Nisa u irġiel. Mela dat-tfal ma nafux fejn se nżommuhom. Inti ma tistax, inti you live your life, tissepara, titlaħħaq bil-flus ekonomikament u tfal jiġi l-weekend ma tax fejn se jqogħdu. Jiena darba qiegħda Lidl u da mhux tantxilu xi sena u nofs ilu. Qiegħda Lidl qed nisma' marra qed fuq il-mobile kien wara nofsinhar u kien vojt. U qiegħda fuq il-mobile u qed tajt għax issa nara fejn se toqgħod it-tifla qalt lejva ta' noħroġ bla bla. U f'qalbi tant tħassejt u min kienet fuq il-mobile qaltilha n-naħa l-oħra, qaltilha ma fejn se qaltla ma nafx, qaltla se nsib xi ħabiba żomma. Qed naħseb il-għalla ġdi laqqas ta' fejn se toqgħod it-tifla biex toħroġ il-lejla. And I'm thinking, what a ġenituri tagħna qatt kienu jaħsbu li ta' ma tara, imma ma tafx fejn se toqgħod. U dina taf jekk forsi il-ħabiba jew il-ħabiba tat-tifla. Ti taf minnu missiera, ti taf jekk om m'għandix ħabib, ti taf jekk dan u x'se jmissa jew speċjalment jekk tkun tifla. Anki tifel? Imma these are things li jekk għandek tfal tkun responsabbli ma tistax għax il-weekend u għax hemm żgħira, it's your problem inti żżewwiġtu kellek it-tfal. Jew kellek sa saret moda, di ma nifhimix, di veru ma nifhimix, u mhux għax naħseb għax kbirt. Mela jiena għandi responsabilità tiegħi u kulħadd kemm irġiel u kemm nisa din noħroq għax ħarġet pregnant. Ħarġet pregnant kooperazzjoni. Mela di. Għaw miljon ħaġa biex. Illum għaw miljon ħaġa mill-ġiex naħat. Mela żewwiex kellek baby u kellek all right. I mean, normal. But then, ma madnix flimkien, għadni zaħir, nintaqa ma xaħat tiħor ikolli baby. Dil-ġimma, għad ma xaħat li kien mistieden
party għax se jagħmlu il-baby, tielet baby, għetlu Madonna Santa, għalli le da tielet baby mit-tielet marra. Il-qaħbeċ, hemm bżonn. Ikonna dat fuq daw għandek tlet aħwa li mhumiex aħwa, with 3 sets of grandparents, with 3 mothers that don't agree. Da loġiku. Veru fi żmieni ma kienx tajjeb li kollok li għax ikollok baby li tfawhom x'imkien, imma laqqas li issa saret isa all right li konna dal-babies kollha ma uħadd ma nafu. Għad juħsibhom sa fej up to a point, għaxa kienet noħroġ ikolla ħajti, ikolli tfal oħra, u minn ma rridu tfal oħra bil-babies kuħadd jaf, il-babies tidu ħafna ħin. Jek għandek tfal oħra, binu kbir, jkollok 15-year-old u baby, I mean, tagħmel loġika, le, u tajdli kien hemm żmien qabel, u żgur, meta kien hemm xi waħda ta' 15, kien ikun hemm xi 13 warajha, u l-kbar jieħdu ħsieb iż-żar, u kienet familja. Mhux hekk, kont trid l-attenzjoni tiegħu kont trid I don't know. Apparti dali jattejt inti, anke eżempju kanna l-lum forsi naqsu daqxej jirreġistrawhom kulħadd għandhom fader għamlu ħabta. Kolla saru, kolla. U di maħnix naraw fil-fema tiegħi li within 20 years daw meta ħajkbru, ħajkun naħwa, jintaqgħu maħwa, għasjafu li hu maħwa jagħmlu tfal, joħolqu problemi kbar ta' mart li ovvjament jiġi għax daw kellhom x'jaqsmu aħwa. Hija għamiltu dal-punt. Fodri u donnu kulħadd sieket. Dal-punt għamiltu għax laqas biset tiġi affaċċata. U ħafna li jibqaw jgħidu għannhom fader. U mhux inti qed tajt li naqset, jien ma ngħidlek li ma naqsitx. Jien ma narajx li naqset. Aw ħafna li jagħmlu għandna nfal. La, I mean. Għax jieħdu il-benefiċċji. Il-benefiċċji. Issa mhux qed ngħidlek mhux qed nitfal kulħadd f'kax kif Le ovvjament. Ma ħadd tgħidlix li hawn xi ħadd. Li ħaġa min jagħmel dax-xogħol bħala flus proteġġut. U tieni ħaġa tgħidlix li tmur ma' xi ħadd. U ma tafx. U kemm il-wieħed hawn. Jekk forsi you had a drunk night and sitwa u dak kien serta mhux Malti u sifer l-għada, forsi ma tkunx taf, imma kemm hawn daw kollha li għandhom fader u ħallini minnek. Però taħseb li tħanna qisu fisqaq. Il-gvernijiet kollha ta' tnej li donnhom bad biex jiderħelu daqsxejn mal-votanti, jgħid għalejn ħanamel dal-benefiċċju għal min ikun daħal f'xi forma ta' problema. U jkun hawn nies li fil-verità huma tratti minn daw il-benefiċi. Jien naf nies li qabel l-lum forsi naqsu daqxej, però kienu jiddeċidu daw ma jaħdmux. Għax jagħmellek għandhom fader jista' mbagħad jieħu flett tal-gvern. Jgħidlek ma lajx diffiċli ta' mhux daqshekk batiħed. Qabel kienet iktar tu bifer li tista' tieħu daw l-affarijiet. Ma donnu jisu il-ħażin ninċentivawh. Imma l-ħaġa hemm kien hemm nies. Jiena kont għamilt proġett fi 2004 bdejtu. Ta' proġett ta' tfal li kienu ġo istituti. U ma kienux tfal, kienu youths. Kien hemm proġett tal-EU, kienet Basics kienu 26. U ndunajna li kienet Marisa Mikallef Lejsen u Suvella tal-ITC ta' kizmin. And it was a brilliant program. Għax kienu indunaw bi-problema li kienaw li youths kif jibdu ta' 17, ħadd ma jitjaf bihom iktar, vodiri anki so, kienu jgħidu iktar jurruhom kif jimlaw il-karti biex għal-benefiċċji. Vodiri ma kienux għedituhom la training courses, la fej, la jgħinuhom biex jisibu jobs. Anyway, I got involved in this u daw saru isom it-tfal tiegħi. Thank God I can say today that the 16 of them, minn 16 saru 18, għax kien hemm laħwa u zittom fil-programm, u nista' ngħid li minnhom kollha irnexxew u have lives of their own. And nista' nġibhomkom u tkellmuhom. But today, that was different. Għajda kelli dawk biss. U ħadthom ishom tiegħi. And I said, you se nagħmilha my way or no way. Mhux nkallem. Jiena se nagħmilha imma wasalna u kelli ħafna poċ, ħafna appoġġ kemm minn Marisa u kemm minn Su li ġalna dil-biċċa xogħol tirnexxi. Issa, plus li daw ma jkollhomx daw in-nies kollha. Emmi ma jkollux edukazzjoni, emmi ma jkunx jaf aħjar, imma dak iż-żmien li ma kienux jafu aħjar, but today tgħidlix li jekk jafu fuq TikTok jitalmu kollox, naraw porn, taf li inti the highest clicks, the highest viewership, fuq Malta se nitkellem, is porn. Did you know that? It's porn. The highest li jaraw ovvjament naf. But the highest clicks, mhux kif xemli news, mux is porn. Mela, inti għandek tfal, as young as 10, 11, għax inti jek tkun ta' 14, u tara l-porn, u għandek hook ta' 10, u għet jara, u da se jibda 10. Min 10.
Mela, we're watching porn. Mela, nafu kif namlu l-porn. Ma nafux kif ma namlu l-babies. Jew taqli bajda. Jew naqlu bajda, jew sow buttuna. Ma nafu xejn minn da kollu. But yes, but there's another problem we're not addressing. Porn with boys. Actually, boys think I have addressed it. Boys think, young men think, that porn is life. That porn is what happens when you're married. Porn is when it doesn't happen. And then you tell them that's a movie. It's like watching a heist. I mean. Yeah, but we're not addressing it. Actually, boys think that porn is life. That porn is sex. Let's put it this way. No, they're different, obviously. It's a film. Well, it is. Well, it is sex, but it is not the sex that makes a marriage. And what makes a marriage? U qabel kien hemm li bil-forsa x'marra kellha bżonn. I mean, din hija ħaġa li nistgħu nitkellmu biha sa pitada. Di ġiet, I mean, meta konna id-dinja kollha, meta konna żgħar, kun jgħidulek għax jekk torqod xi ħadd ieħor u għax toħroġ pregnant, bla bla bla. But the point is, we needed a man until 1970. I mean, women were chattel. Jiena, di daqsxejn diffiċli biex tifhmuha, meta jiena kont se niżgħoġ fi 79, biex tixtri xi ħaġa trid il-permess tar-daddy. Pereżempju, ma rridx inħallas cash. Anke jekk imqas checkbook, jekk irid inħallas, id-daddy jew ir-raġel irid jagħmel tajjeb, u direk irid nixtri friġ per modo dira bix-xahar, on paħja purchase. Jo karozza, du karozza. Le, il-karozza tiegħi ġiferma li għal-raġel. And I was sorry, it was one thing that Mintoff had done li ġab li l-marra. I was chattel. Jekk jiena kelli familja tiegħi kellha ħafna flus, u jiena kelli palazzi, kelli whatever, u żewġ tilek li per eżempju kellek konta familja tajba ma kellekx flus. Flus ġew tiegħek u inti tiddeċiedi x'tagħmel bihom, jekk iddeċidejt li ġara ħafna u naf nies li mar il-kazino. Karozza jew. Le, jew mar il-kazino, jew kellha nara kemm huma ma tixtrix hekk. Jew tmur tilabhom. Jien naf nies li tilfu kollox sad-dar. Il-kazino. It happened. They happened. But this is why, bat murna l-estrem liħor, issa ma kenniex il-raġel li jrid jgħidilna xirdu namlu, fair enough, imma l-imnijom li naħdu responsabilta l-azzjonijiet tagħna. Issa dak iż-żmien konna nżommu l-familji flimkien. Illum għandna fej kenna, anke ekonomikament, fej kenna raġel waħda familja u inti as you go older. Iftakar li intek tieħu loan, meta tikbel loan, ħadd għandna żewġu iżgħar. Nedu l-lown iżar, mal-loħom buż dak iż-żmien, u meta as you get older, il-lown tinqas. Issa sirna niseparaw, per eżempju, 6, 7, 5 wara żwieġ. Seġa tibda bil-lowns. U flok waħda għandek 2. Mela tfal qegħdin between two families that are already struggling. Let's go. Mela issa se nibdew niġġieldu, min se jħallas xiex. It-tifel always feels. Mela tamil Monday, Wednesday, Friday għaw. Kien it-tifel università li kien jisir li qalbi. Monday, Wednesday, Friday, per eżempju, għant il-papa. U jek ma tistax ju għand appuntament ta' bibi tiġbur papa. Dan it-tifel l-università. Faħar, I am dying to get out. Ma nistax, I can't have, but I'm dying. He was dying to leave. Għandu raġu. Qalbi najtat kif jgħix. U t-nejn kienu jħobbuħ. Ma kelli nebda dubju. Ma joħloq ovvjament ċertu problemi li ma naħsibx għadna ta' kelli. Issa jiena kont separata, nistanajt il-dak tiegħi, jiena kont separata, I know what it is, but diri affaċċajt, thank God ma kellix da' problemi, għax wanting n-argumenta fuq kollox, but when it comes to certain things, there are things that I had to take responsibility għal-fat li konna t-separati. Mela l-papa kellu aċċess għat-tifel meta rritu kif rrit. Sakemm it was reasonable. Sakemm it was reasonable fis-sens li bidna fuqu. Jara meta konna ngħixu flimkien, jekk matul iż-żmien tal-iskola dat-tifel kien jorqod fit-8 jew f'7:30. Għax jiena nemmen ħafna li fir-rutina, mela fi-7:30. Mhux se noħorġu fid-9. Jekk se toħroġ tieħdu pizza jmur fis-6. Jekk trid tiġi d-dar bil-qalb kollha. Jiġi joħorġu jieħdu futbol. Fair enough, mhux soqgħod għax Tuesday tiegħi, Wednesday tiegħi, Thursday. Forsi l-mandi emikranja, għandi ġoħta zamma rriċi noħroġ, xudu int, xu paċenzja, tistan dak abti tieħdu. Għax ma jiena, ma kuku konti darek kont nagħmel. U forsi r-raġel għandu, irrit jarraħ, forsi għati għossu li għati mizza, għalix għandi nżommu. Tasab li papaj iħobb it-tifel inqas billi tħobbu inta xmarra. Fucking bullshit, sorry, ta' raġel kapaj, u daf l-ġel, uħobbu daqs bemmi dispet li namlu, li nasbu li raġel ma jħobbx daqs il-marra.
Mela, issa tnejxu wkoll fera ġdida tista' tgħid tal-artificial intelligence, kulħadd qed jitkellem fuqha, min iridna nibqgħu daqsxejn lura x'hemm il-perikli tagħha. Int qabel kollox da suġġett jinteressak? ħafna. Ħafna ilu interessani qabel ma ġie kont sirt naf fuqu qabel ma ħareġ daqshekk fil. Issa, nerġgħu morru fuq it-tfal. It-tfal ovvjament daw qed jitwildu bih, fis-sens di għalihom ħad tiġi xi ħaġa normalissima malli jitwildu. Taħseb però li u naħseb hawnhekk nikkritika s-sistema edukattiva mhux tagħna biss ta' kullum kien. Li però mbagħad l-affarijiet tal-ħajja li għandhom bżonn mu jitalmu xejn daw. Voldri jien nintaqa' ma' nies għandhom 20 sena, la jafu letteralment daw qas jixelu l-forn, la jafu jaħslu. Taħseb li daw problemi kbar vera, mbagħad jgħidlek forsi l-qudiem ikonna r-robots jaħslunna. Mhux veru. Imma fil-verità x'ħanaslu, fiex ħanaslu. Whatever it is, jekk robot irid nagħlmu. Dana bħal computer m'hemmx għalfejn ngħidlek jiena kbirt fi żmien meta il-telefon kien imwaħħal mal-ħajt. And I was the first company to to be a competition to Vodafone. Kont parti minn Telephones Direct Group. And what do I know what I'm talking? Aħna kena mobile u tallimna affarijiet. Le, jiena naħseb li social skills, soft skills are the best thing that life can give you. Inti jekk bdejna bil-laptops, xorta ma tridna l-engineers li jagħmlu they fix the software, inti kif għala ġempel min jifhem. U hekk se jkollna bżonn, għal xejn qed nagħmlu da kollu because actually whatever it is AI is there. Inti li what man is feeding it, and man is feeding it all together from what there is out there. Do I think that AI, I think the world will change. The world that we live in has changed. The world that is coming is even better. In a way, because, per esempio, ċertu operazzjonijiet, ċertu marts, ċertu affarijiet fit-tfal, se jinbidlu ħafna. Because AI will copy, per esempio, għandek problema spallejk, they will copy the cover your kneecap, jablu ilek, and it will fit perfect, memx chance li it will reject it, because it will be AI, it will be artificial intelligence, it is you artificially. So, in that respect, it's very good. Et namluwek, mux xorta inti t-programma robot, mux xorta inti minnet jamel di, it ikun jaf il-parameters, it ikun jaf il-logistics li t-daħħal, it ikun jaf l-algorithms li t-daħħal għal-robot, it ikun jaf l-algorithms xandi bżon għal-spalla. Per modu di dire. So yes, ed nikrejaw iktar mental health, yes, jina narrab because we cannot cope. Jina bħali, I don't, najt il-verita, I've always had help, qabel ma żżewwiex kelli l-help biex tiġi tgħinni d-dar, because to me, nipreferi naħdem milli nagħmel ċertu, but I can clean better than a cleaner, but if there's no way xaħat joħod li, I can cook better, I hate it, but I can cook better than any chef, well no. But I can cook. But I can clean any better than any cleaner. And yes, the point is, I don't want to have to do it. Jek ikolli xi ħaġa problema jew something that really bugs me, ikolli xisibu ma' il-fittings, they shine, għax nibda n-polishja. Because to me it's a satisfaction, you do something and there's a satisfaction in doing it. Jina, I can, namilom jini ħwejjeċ le, imma naf intella keffa, noħoda għant il-ħajja tajfa, zallu. Jek għolli bżu, ma naf namila, dik id-differenza, naf namila. U naf kif jafum. U kif t-tisir, imma ma jafux, laqad biex tamel buttuna. Per eżempju, jina naqbel, għajmin għall-ħar, s-seniġi attakkata, jina naqbel mal-liva, for boys and girls, għabel kħed for boys bis. Jina naqbel, tammi għamlu sentej, jafu xieġifiri, irdu jamlu ċertu affarijiet waħedhom. And I think nothing gives you as much as the army, u mux jgħajxu d-dar u morru d-dar ta' kif kienu l-barracks fi żmien St. Andrews. Tamelem u għandek it-train. U da mhux neċessarjament għax ħatmur għall-gwerra kif qed tgħid inti titgħallem il-basic skills tal-ħajja u jien nemmen ukoll li nuqqas ta' dixxeplina li hawn il-problemi enormi ta' droga. Tal-awtorità. U li jarrispettaw l-awtorità naħseb il-lieva jekk tkun kif suppost tgħin żgur. Jiena nista' ngħidlek li mela Switzerland għandhom il-lieva ta' sentej. Obviously, min irrit japplika li jmur bħala jaħdem fl-armi. Imma, but jkollok 16,
l-armi trid tmur, u tkompli tistuda jekk trid, imma mhux hekk trid, imma inti għandek sentej. Mela jiena my daughter, tifla li rabbejt, her husband is a Swiss and an engineer. Dan kull sentej, u hu baqa li jrid imur li kull sena jmur jagħmel ġibatej, jew tlieta, Upgrade. għaxu kaptan u ma jridx iħalliha. He's entitled to shoot, he's entitled to... But, kif ħaġa dar, da, jaf jagħmel kollox. Jekk it-tifel tmurru l-buttuna, dan can you do it? Really, why don't you? I mean, għallimtek, taf kif tiju li ħanamlu. Le, Dan can do it. Dan, my bike. All right. Li, do it. It's okay, he do it. Fudri da għandu, jaf jagħmel kollox. Jaf jikkopja għandu his sense of account, ura, memx ċans li se nixtru xi ħaġa li ma nistgħux naffordjawha. U tar eżempju relazzjoni, għax fl-Ewropa ħafna, peress daħħalna ħafna drittijiet u dmirijiet b'xejn, ħafna pajjiżi neħħew għall-lieva. Iva, żgur. U mallet neħħiet tista' tgħid, jekk tarax ħareġ wara, nuqqas ta' disċiplina kulħadd. U maħjar n-nies li ħarġu wara. Le, bla dubju, hekk bħala soċjetà żgur li le. Imma issa se nwaqfek Malki ma x'għandna problema oħra. Dil-ġimgħa kien hemm fuq l-news li l-armiral tal-armi tal-Ingilterra qal li within 20 years u daw qalu but at the rate we're going it will be less, we will be at war. All right? Aħna gbirna kabbarna ġenerazzjonijiet ta' tfal li ma jfux jiġifieri, okay? Naqblu. But jekk niġu li morru l-gwerra, mhux li talli m'għandniex, mhux li ma talli m'għandniex in-nies, talli m'għandniex tfal, ġenerazzjoni, irġiel u nisa li jafu x'jagħmlu, li jafu li jaċċettaw dik id-disciplina, li jafu li irridu, ma se jkollna, m'għandniex. They cannot live and fight for their country, what country? Le, mux għak mejsu donnu, naħseb, jena d-dispoint naraħħa li jeseb it-tolejt fuq l-Europa, ġda kif għettejt inti, ħat mandu sens ta' imħabba li l-pajis bieċajna. Apparti minn hekk tal-lajna ġenerazzjoni ta' nies li jekk ngħidlek xi ħaġa inti mhux inti neċessarjament tinfaqa tibki. Lok dik fodri jien ma nistax nimmaġina kif daw it-tfal ħajjibatuhom fi gwerra li ovvjament int ħadd iġġieled ma' għadu li daw ikunu trejnjati kollha b'saħħithom sens ta' sagrifiċċju għajdli jien kif nistgħu nirpu. Laqqas tista' impossibbli. Baħiex u probabbilment l-oddżar sakemm laqqas ta' tal-sem għax it will be one click and morru kollha. But it's not even that. Il-pontu li kif qed tajt inti eżatt l-affarijiet li qed nagħmluhom u li qed jiġriju li mhux lesti għad-dinja tax-xogħol għax kif toħroġ hemm barra fix-xogħol, id-dinja mhix ħanina miegħek, jiena se nimpjegak u se dik il-paga għax qed titlobni ħafna drittijiet. Għax m'għandekx ċans. Issa mbagħad tiġġib l-LSA miegħek il-xogħol, inti se ġġib il-mami tiddefendik jew kellek ikun hemm argumenti bħal argumenti tat-tfal. Tindaħlu l-argumenti tat-tfal ħallihom jiġidhom waħedhom. Kif se jitgħallmu jimmitigaw il-qudiem? Mhux hekk għajmien meta kont żgħir jiena fil-verda kienu konna problemi ġo l-iskola, però ħafna darba konna nispiċċaw nirranġawhom bejnietna mbagħad. U di tal-bulija, skemm kont bulijata jien, għax kont qasira, għax kont issi Ċiniża, għax kont isli hekk, għalhekk tallimt l-argumenta u I keep my own, għax malaj tallimt, but jiena nemmen ħafna li fuq anki di tal-bullying, it is a very, very, very slim choice. Għaliex jekk tindaħal il-mami, it-tifel mela ma-tfal l-oħra se jiġi mami's boy. Jekk jindaħal id-daddy, għax daddy jagħmel l-arja, jew għax imur għand il-Ministru. Right? Jiena darba minnhom it-tifel ġi b'blakaj. It-tifel ma kienx fih xi tifel. U ġi b'blakaj id-dar fuq il-bass tal-iskola. U qalbek tagħmel tik, daħatu sejħu gost li għara t-tifel tiegħu. Bla dubju. You know what happened? Nothing, I banged. Għatlu x'ġarra. Għalli lew nothing għalli waħda fight. All right, għatlu mir-reba, għatlu nispera li ħor jgħidra għar minnek. Għalli, no, ma, it was bigger. Wara għatlu lek, għatlu, do you want papa to come to school? As if, man, li ma tarax. Għatlu, all right. L-affarijiet għandhom ħabta, jsortjaw bijom innifisom. Dak iż-żmien, konna noqgħod fil-balzan u il-papa tiegħu kien mar l-smart bit-tifel biex iġibu l-offerta fil-ħodu. U mar miegħu għallu liħor kien it-tifel ta' xismu tal-smart. Għallu, zaħiru, għallu xġara għalek hemm, x'għamilt? Għallu xej, għallu.
Edward ma ex-husband għallu għax dak kellu ma għallu ma nafx fuq il-bas. Għallu daqxej problema bħalissa għax dak itiħor. Għallu għallek fidi. Dak kif tifel li t-tifel liħor on the bus qabdu minnon u għallu rġa missu nimmizzekji. And things sorted themselves out. Kiku morċi, nġet ma t-teacher, ma l-iskola, kont ikabbar l-affarijiet. Like this, things sorted themselves out. Ma ġax ġib black eye. I am sure that, xi darba naħseb ta' ċaħat tiżar minnu. Nispera li. Li titgħallem importanti mbagħad. Voldri, ifimni għax il-bullying, nitkellmu ħafna fuq il-bullying. Wow, bullying. Bullying għaw, però mbagħad ma taħsibx ukoll li sirna bħala soċjetà qed intallaw hekk sejħin snowflakes li daw jieħdu minn kollox. Voldri, inti semmejt li inti kienu jibbulijaw għax inti qasira, però fil-verità m'intix twila. Jiena, fimni, naqaboċċu. Bil-lejdu li boċċu għalfej għandi nuqgħod immur nibki hekk jekk jogħġobni nagħmel id-dieta. Lar mhux li tmur tibki, lar li tmur il-mami u d-daddy jiġġieldu ma' Voldri. Jew jmurru li żbaħu ta' murru t-ministru għax nistgħu batu. Daħħan nisu anke f'dal affarijiet ħafna political correctness li fl-aħħar mill-aħħar aħna meta konna tfal, kulħadd kien bil-laqmijiet. Minna kon daqxejn naf ma jarax. Kifel zaħiru kien, yes. Voldri, u konna nitqu b'xulxin u bqajna ħbib sal-lum u għadna nċajtaw ma' xulxin. Illum daw iż-żar tilfuħ. Għaxet jgħalmu minn meta kun ismek xaħat jgħidlek xi ħaġa, għejd li ħallimmur l-iskola, ngħid il-teacher, ngħid il-dak, ngħid il-liħor jifqu fajs. U l-bullying vera mbagħad ma naħniex nattekeljaw. Veru. Għax jibżaw minn anke l-awtoritajiet. Yes. Voldri. Spitfire kienu jgħidu li, that was my nickname at school. Voldri ma taħsibx li fil-verità kważi ħan nispiċċaw ma ħna nsolvu xejn. Għax qed naqsu ma' minnu żgħir jagħmel xi ħaġa żgħira. Noħorġu kważi il-kanuni kollha kontrija. U mbagħad l-oħrajn donnu ma jiġri xejn. Naqbel miegħek. Jiena li nara u li ħafna li qed tajt int l-ikbar problema li għandna mhux il-bullying li t-tfal inħalluhom li misna nħalluhom jieħdu ħsibhom huma huwa cyberbullying. I've seen cyber and it's terrible. That is really bad because hawn tfal li huma bravi biżżejjed li jinħebgħu wara their IP address and that to me is a nightmare għax dik ħaġa li ma tantx se nsib tarfa u nsib tarfa titmur il-fraud squad u tant għandhom x'jagħmlu li ma jistgħux jagħmlu dak kollu, but yes, that is where the bullying is, that is where meta tgħidla why don't you kill yourself. That is a nightmare. That is a nightmare. U għanna bżon nalmu l-parents, imma l-parents li ħadd ma jħu responsabilta li għax suppost l-iskola talmu. Il-parents għaliex ma taf. Jiena ta' 67 night li jiena anke t-tifla nagħti għal-laptop iż-żgħira. Jiena naf, inħalli tagħmel li trid u tara li trid. But I know how to go to the history and I know how to go beyond that. Why? Because I want to see what is called the footprints in the custard. U fejn ma nafx għandi żar ħafna li nafhom. Ara li ftit fej kienet, iċċekkjali. Because the point is, jekk inti mhux se tara x'qed jagħmlu tfal se jirbħulek. Għax they know how to go behind firewalls. Li inti ma tafx. Mela insa nlaħħaq se nkun aħjar minnhom. Imma jekk hawn nies li ma jafux jekk hawn parents li ma jafux x'qed jagħmlu, it's up to you li titgħallem ta'. Għax it-tfal dejjem se jippruvaw jgħaddu minn fuqek. Yes, we have friggin' snowflakes, yes. Nibżgħu minn kollox, nibku għal kollox. La, qed joħloq ifhem nies Jow, nisbaħ wahda, I can't stand. Għax it's not fair. Who told you life was fair? If life's not fair, get on the program. If life was fair, memx tfal jiddu kimoterapi l-isptar. Memx tfal mandom xiklu. Ummutu kolla l-istazza. Memx tfal memx. Life's not fair, get on with it. No, life's not fair. Kuku life is fair, jena ġejt flok Steve Jobs, jew Bill Gates. Mux edaw, ta' Neborx Cardona. Mux hekk. Issa problem oħra li naħseb eskalat bil-kbir ukoll dal-aħħar snin kif konna ngħidu qabel il-programm minn dejjem kienet teżisti il-problema ta' droga. Donnu dal-aħħar isu kulħadd sar jinnaf mhux kulħadd imma numru sew ta' żgħażagħ qed jaqgħu f'dan il-vizzju. U ġiet parti minn ħajjithom rutina ta' kuljum tista' tgħid. Daw qed taqredilhom ħajjithom fil-vera la jkunu kapaċi jaħdmu għal ċertu ammont ta' sigħat ifarku familji fil-verità daqs kemmu problema l-lop id-droga hija problema wkoll għal ċertu nies. X'taħseb għax inti intaqa' ma' żgħażagħ ukoll, I mean taħseb li hawn il-problema. U jridu li kollox u mbagħad qisu xejn mhu xejn. Da jippretendu li jsuqu l-karozzi xorta li jistgħu jkunu ta' periklu għal ħadd ieħor.
kollu minnu li jettajt. Kollu minnu. And yes, it is a problem. Kif insolvuha, mux tinsolvuha. The only way is education. Le mux tinsolvuha. But I can tell you, fi żmien Kristu, kien hemm l-opium. Droga dejjem kienet hemm. Dejjem. The biggest poppy fields are in Afghanistan. No, I mean, they got past them to the Iraq trail. But għatu sensibu b'tarfa, l-iktar li nistaw nalmuhom. But so saying that, li naffaċċaw li tfalax bil-drogi, irridu nqisu li jiena kifadni kifat, fadri zaħira minix, ma niftakar nizlu minn ġampula ma naraw xart unsuqu, fadri għalxejn iġġudika l-ħattijħor, kiena minix lesta nuhu responsabiltajiet, ċaċertu għaf, u ma rajtomx gbar dak iż-żmien, did it by time teach me li jekk għalla ħares għat li gbar biza li kelli li għat toqtu li xaq, jow, għalla ħares għat jittaqsam li xie tifla. That is the biggest fear of my life. As I told you, I love driving. I'm a very good driver. I can speed drive. I was taught to speed drive, not because naġġel. Emma le, jiena naħseb li xorb, drogi, problem oħra li ma narrawx li is gaming online. Gaming online. Children, I mean, they still to game online. It-tfal, ħafna parents, jindunaw. When it's too late, they have to go to the bank, try and get the money back, but it is a very big challenge. Jiena naħseb li challenges huma hemm, id-drogi huma hemm, and this time how I cope with it, I'm not sure. One, I can tell you, li iktar ma tkun challenging, iktar ma tkun bravu, li tifel tifla jkunu bravi u jkunu fast, iktar għandhom bżonn. Because they get bored so quickly, the only thing that gets them out of their mind is drugs. Is it right? Is it wrong? No, but what I will tell you is that there are a lot għana najdu għax id-drogi għax daw l-affarijiet. Ma kemm minna, I will tell you, il-popolazzjoni kollha. Mela, jekk toqgħod fuq mejda, antidepressants, tal-kolesterol, tal-pressjoni, ta' kollox kull ma tista' taħseb, għaw pinnoli. And then they joħorġu jiklu, u daw mux nizdar, joħorġu jiklu, nixorbu u suq d-dar. Does that make it better? Dan xaħat. I mean, prasli spacjati minn moħħom, għax għasa bid-drogi kolla. I know, nista nitkellem, għarza tala nista nitkellem fuq kollox. On a lot of things. Because there was a time 2 years ago, I was in bed for 2 years, sal-morfina kon. I know exactly what drugs do to you. You're completely spaced out. I didn't drive because I was in a bed. But what I mean is that a lot of people take a lot of drugs, legal drugs, that make people better. Pal, whiskey. Had to say għajdlek se arrestak għax qed tixrob il-whiskey, jew tixrob il-vodka, jew tixrob whatever you drink. Nobody's gonna arrest you. Jiena meta kont inċempel il-pulizija għax kont nibża tfal, ta' mhux għax inċempel biex meta narhom ħirġin minn klabhom minn surfside ta' Slema, jitru f'karozzi laqqas biss jistgħu jsibu ċavetta fejn daħlu ċavetta ġol keyhole. Kont ninkwit għalihom, dawn suppost qed isuq għax Madonna se jweġġaw. But the point is that they did it. Vodin inħalluha, le, għandna biżejjed nies, ma xax ikollok pulizija. Le, bla dubju. Jiena naħseb li għandna bżonn huma iktar advertising campaigns li huma ħarxin. Jiena li niftakar l-Ingilterra kienet inbidlet meta kienu ġabu tifla taħel it was an advert, jibrekjaw the child, pata seatbelt kienet, the child tidħol ta' din bejsit u ħabtet rasa mal mietet, she was smashed against the front screen. Mela, l-edukazzjoni semmejt li għandha tkun il-bażi biex nittakiljaw il-problema ta' droga. Jien naqbel miegħek, però donnu qed naraw issa l-ispeċi id-droga saret xejn mhu xejn. U jiena m'għadniex tu bifer nara dawk il-kampanji li ġieli konna naraw qabel meta konna żgħar, jien niftakar l-iskola kienu jiġi għalmuna, tista' tgħid b'mod regolari, ġibu drogi x'inhuma, toħodiex jekk toħodija ħatamillek hekk, issa donnu għax isa moda droga. Ma nafisa għal-voti wkoll speċi kulħadd jiżwat jala għajnejh. Kabbarna l-limitu kollu wieħed jista' juża l-użu personali tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar hemm barra n-nies. Jisma tgħidu kważi drogi jista' tgħidha mixej. Iva u les, kullu ħaġa skont xi drogi. Mhux hekk. Tal-użu, jiena pereżempju il-cannabis, I'll be very open about it, jiena naqbel magħha.
Yeah, but waħad doesn't, there are no proofs that says that war min legalized drugs li tieħu ħafna minna, yes, will fry your brain, but then it depends what. Jek nieħu ħafna pinoli tal-pressjoni, there's a study this week li tista' it can cause dementia. It is not da kollox, anke jek tixrob whisky, jek tieħu ħafna, anke jek tikol ħafna ġin għandu konsekwenzi tiegħu. Yes, l-iktar ħaġa li tintuża naħseb l-ikbar on the rise, mhux on the rise, it is coke, and from what I mean, you know, it makes you feel what I've read and research. I do a lot of research. You know, makes you feel very, very focused, very this and very high and very good. So saying that, will it on the long run? And today, għanna studi li ma kenniex, għanna studi li what happens, obviously it's been on the market for 30-40 years. Xieġri after 20 years. So jiena kiku jiena nallem, naħseb, nifoka fuq xieġri after 10 years tuħu din. Xieġri after 20. Xieġri per eżempju, ċertu offert se jikkawżaw Parkinson's, se jikkawżaw dementia, allura inti dak li jkun jaħsibha. And that to me is where education comes in. Imma jiena naħsibx li huwa just the coke and the but hemm l-eroina, hemm l-LSD, l-MDMA, I mean, mbagħad tmur fuq drogi li dawk huma crack cocaine, dawk huma drogi li titaqbad kif nagħmel ma nafx, naqbad it-tfal, ma qas nafx nagħmel, għax naf ħafna nies li batu t-tfal nefqu ħafna flus, hemm min tilef ġidu u hemm min immortgage dar reġa' tal-kbar biex jibatuhom barra ġo ċertu clinics. Ikunu all right for 2 years, nerġaw nibdow. Forderi, that is, I can't imagine, it is a nightmare. It is a nightmare, I can't even imagine that. Forse morru kol, għaw, s-soċidi dejjem kienu jeżistu fil-verita, pero don nojsu dal-axħar u kol. Zdiedu. Yes. Anka f'nista jeta zaħira. Issa taħseb li parti minna jista' jkun kienet di wkoll li daw l-aħħar snin ma tellajniex nissodi fis-soċjetà fis-sens il-veritaj. Jekk jasallek l-aħħar tax-xahar u m'għandekx biex tħallas il-loan tal-karozza u tal-post. Ħafna nies ħajġennu. U forsi jkollhom it-tfal ukoll. Blaqas ikollhom xi tuhom jieklu biżżejjed. Yes. U the easiest way out hija ovvjament daw sfortunatament jagħmlu suwiċidju. Kif taħseb ukoll nistgħu għax faċli bniedem tgħidlu li ma tarax u mbagħad jiġi żmien aħjar u hekk, imma fil-verità min ikun fil-problema. Ma jarax. U qed jaħdem għax il-verità u hawn nies jaħdmu 40 siegħa u ma jlaqgħux f'din skonx ma. Yes, u skonx qed tagħmel. Skonx qed tagħmel daw x'nistgħu fil-verità ngħinuhom. Għax faċli tgħidulhom tagħmel hekk imma huma jkunu qegħdin fil- Jiena naħseb problema li rridu nafaqlu ħaġa għaw ħafna żgħar milli qed taħseb li qed tajt inti tal-mortgages u affarijiet hekk. Hemm problema kbira li aħna kbirna b'ċertu role models. Aħna konna naraw il-parents, il-papa, it-zie, kulħadd li tħallas il-kontijiet jitħallsu qabel ma jitħallsu l-kontijiet u kien hemm role models anki ta' politiċi, anki ta' internazzjonali, pereżempju aħna kbirna naqraw il-biographies jien naf ta' pereżempju ta' Winston Churchill, se nsemmi persuna li kienet dak iż-żmien ta' nies li inti kien hemm ċertu li tagħmel bħalhom anki n-nisa u Malta, pereżempju jekk tara Borċu Revere Mintoff, they lived for their passion, for their għanna kbirna. Issa taqbelu ma taqbilx huma materjali. U tnejli huma għamlu ġitu kbir. U għamlu u inti minnaħa jew minn oħra inti kellek taħdem biex tagħmel daw illum għandhom role models. Today the youths are, this is what I'd like to address. I understand them. They are living in a shifting world every day. You scroll through life, through TikTok, through Instagram, through Snapchat. You are scrolling completely, totally, all the time. But your role models are Kardashian. Jek issaqsit fajlax il-ma ġoffix koloret tilbes xiex libset Kardashian. Il-bra se għajdulek. Għajd li saqsi, għajdilom fejna per eżempju xamlu Nights of Malta. Għajdu li minn Amer San Juan. Laqas bis taħsbu fuq iġed nitkellem. Imma xaxedow libset Kardashian il-bira jafu.
Bas ovvjament hekk ħadd tkun dik ir-role model tagħhom daw jistgħu jinsew. Le, ma aħna tsabtu għas li aħna nalmuhom li le, ma aħna tsabtu ma da ma jirrealizzawx li that is not something that is achievable. The fact of the bloody truth is it is not achievable. Kardashian is not achievable. Kur Kardashian għaw 6 biljon li mumiex Kardashian. Mhux hekk. But intik, xed namlu aħna? At the end of the day, these children, aħna kabbarnijom. I take responsibility. Inta semmejt il-Kardashian ukoll tiġri fit-tfal. Il-Kardashian għax liktar waħda li qed ngħidlek ma tjaf biha. Le deb. Kollha bħal futbol għajmin jena nħobb. Yes, futbol. Ronaldo, Kulħadd jalla jibrek il-tfal tiegħu jaħsibhom Messi u Ronaldo u Ma daħdu għalina bħal dik u mela mhux hekk. Umbagħad daw ovvjament ikunu la jridu jagħmlu ċertu dieti, la jridu jagħmlu ċertu training, għar minn hekk laqas iridu jsifru, jridu jibqgħu Malta u jsiru Ronaldo voldiri. Jisir kif fuq Kardashian, għandhom ċas jisiru Mbappe jew whatever, Messi, as much as I have flying to the moon. I mean, ma jafu eżatt xikun x'għamel il-biraħ Messi, ma jafux għada, x'għamel hawnhekk xi tisir politikament, jew x'għandna bżonn biex jiena, what is your dream? Per eżempju, I ask, x'tixtieq, mhux tixtieq issir, because I understand, jiena qatt ma kont naf li sensirek, jew imma jagħtiha that you want to be successful, that you want to do this, that you no, it is per eżempju, imma ċertu affarijiet li huma tal-ħolm. There are things, I mean, like me wanted to be a film star or rock star. I can't sing to save my life. It was never going to happen. But it was my dream. It doesn't mean it's going to happen. Ma dil-fattu kont naf li baqadri, kont naħdem and I better get on with it and pass my exams. L-lum oħra, eżempju, it-target ta' ċertu, nisa saret iktar faċli u fil-veta u kolli għaxu tal-flus naħseb saret problema. Għax għandek nies li eżempju jkollhom karriera wkoll. U daw għax jinsertaw nisa sbieħ, jintafawlek fuq OnlyFans, kollu jitilfu l-karriera kollha fil-verta jagħmlu iktar flus. Yes. Dik ma taħsibx ukoll li problema l-ispeċjali. No, I think it's actually I think it's very clever. You have so much time on your youth and your body. The rest you can use it. Il-karriera dejjem se tibqa' ta'. Le mhux il-karriera, your knowledge, your degree dejjem. Meta mbagħad iż-żgħażagħ iż-żgħażagħ jaraw minn għalihom li jistgħu jkunu bħalhom daw voldri jiddeċidi flok jistudja. Tgħidu jew ħanagħmel hekk u fil-verità mhux kulħadd jirnexxi għax hawn minnu sabiħ hawn minnu inqas voldri daw kif semmejt inti jirnexxi wieħed f'miljun jew f'biljun. Mela. Daw l-affarijiet jekk inti ikollok il-bażiċi da bħal dar, jekk inti tagħmel il-pedament tajjeb, x'tibni fuqha ma jimpurtax. U fodri jekk inti għandek ċertu edukazzjoni, ċertu social skills, ċertu life skills, and your degrees, inti tagħmel x'tagħmel din. Ma jimpurtax għax imbagħad tagħmel hekk u tiddivjaw. Jiena ma bdejtx hekk żgur. Li wasalt illum. Ma l-importanti jkollok il-bażi. Imma il-bażi kienet hemm u li tibqa' titgħallem. U li bqa' tara. And you know that your body, look, at the end of the day, age sucks. Whatever everybody tells you. Min kien laref li kien qala, ma nafx min qala. Age gracefully. Ma kienx kella xi tleti, ma kienx jaf. Ma kienx jaf x'qed jgħid. Għax there's nothing graceful about age. Age sucks. Your body lets you down, jibda jibda ġi affarijiet li qatt ma kont taħseb li se jaqbduk, ma tibqax aġili daqskemm kont, ma tibqax bl-enerġija li kellek. Sara ħrasek għandek enerġija. U dik iktar minn 25-year-olds tal-lum ħafna minnhom voldiri imma nifhem x'qed li your body lets you down. So if you can do that, voldiri Le, ħafna minnhom. L-istess. Għatlek skirettin. Inti ta' 25, no? Le, but the body is tibqa' titgħallem. Il-pedament tagħmlu u mbagħad il-bravu. Il-bravu, dik dejjem ngħid jien, and darba I mean, I fouled up badly. Għaxina li għaddajem najt, l-ignorant min, mux min ma jafx, min ma jitallimx. And when you say it in a group of people, tibqa tistaqsini l-istess ħaġa, ta' Madonna, you just don't want to learn. Inti trid intik l-answer li trid inti. But the point is learning. Jiena meta kont żgħira kont nieħu gost iktar ma' nies ikbar minni. Ġerment irġiel because they could teach me. Illum nagħmilha ma' ħafna iżgħar minni because they teach me. It's not my world anymore. I've known my world enough. Il-wisdom u l-esperienza tatni ħafna. Imma xorta ma nafx ħafna affarijiet li tafu intkom, mela ħan itgħallem. Jiena nista' nofrilek l-esperjenza, nista' nofrilek
x'inhu wisdom bil-Malti? L-erf jisu tal-ħajja. L-erf tal-ħajja. Nista' nagħlmek dak u nista' ngħinek għax inti tista' tgħidli soluzzjoni, inti taf fit-teorija ma hemm nista' ngħidlek x'jiġri jekk tgħaddi minn dal-bieb. L-iżżar eżempju x'pari rittihom biex għax inti kulħadd ikollu letdowns fil-ħajja. Kulħadd. Ħadd ma jista' jkun li kellu suċċess 100% f'kull ħaġa li jagħmel. Kieku tajjeb. Però donnu. Mhux qedaw. Però donnu li. Għandi xjott minn għalli xi triq l-oħra. Li jaqtaw qalbhom. Jisu kollok l-ewwel jinnaf dawn fil-ħajja xi ħaġa ġitek ħażina u jieqfu. Dik nara ħafna jien. Jiddispjaċini, but life sucks. Suck it up, that's what there is. That's what there is, suck it up. Dak għandek, illum hemm, dak hemm xi ħaġa mela get on with it. Life's a bitch. Kif kon ngħid it-tifel, life's a bitch and you have one as a mother. Get on with it, dik għandek. Dak hemm. Meta marat it-tifel, dak kenna. Illi għan, it-tifla, she saw her mother shoot herself. Għattila, suck it up, Lee. That's what we fucking have. It will never be okay. I can never be money, but I'll be the best thing to mommy. Memx, ma sax nġiba lura, dak għanna. Get on with it. Issa jikki fejljajt, kieku tajjeb kieku kull Steve Jobs taf kemm il-darba. Fejlja. Bħal għamel suċċess. Thomas Edison u tad-dawl. Taf kemm il-darba għamel u ma marrux tajjeb, għallar kull darba li tagħmel ma tiġikx. Kieku ma nix daw. Elon Musk ukoll. U Elon Musk. Wieħed senjur fid-dinja. L-iktar suċċess. Xifer falliment totali. Issa ġi Alright, għajd li xħarġ li Elon Musk il-birraħ. Għax għattaj mastelli. Għamel iċċippa a brain chip. Għal-par. Għanna brain. I mean, da zgur għatmaħaz ma dak inżajl se għamel brain chip li. I mean, I don't know this brain chip, but I'm gonna get it. If I'm gonna keep on. So. Da apparentament biex jifejqu eventually xi mart bħal Parkinson. Allura mux l-intelligenza. Ovvjament imma il-periklu li tintuża ħażin bħal kollox. U mhux bħal kollox. Da mhux bħal kollox, anki karozza tajba. Jek it-tini Ferrari, kelli Ferrari, ma it-tini Ferrari u tħalli niftu. Motat li n-gaxkargu. But it's not the point, u kollox tista' tituża tajbu għal-ħażin. Kollox. Anki pinnoli, anki panadols. Actually, suicide by panel is the worst thing you can do. And I'm calling it because it eats away at your stomach. It's horrible. That's what we teach children. One thing I will never commit suicide with. And I think choice of death is the same as choice of living. Jiena għandi choice. Meta jiena mill sentej fis-sodda, if my last operations weren't going to survive, I was willing to go. I didn't want to exist. Jiena li l-ħajja mux biex teżisti. Il-ħajja biex najxa. Jek se neżisti vordi se nistana xaħat iġiet mani, jiena li mus se najxek. So, I was ready, I had all my plans. My last, I was put in a stretcher, I was stretcher flown to the UK, l-aħħar operazzjoni war li għamil 13 sentej il-Ġermanja, l-Italja, l-aħħar kienu l-Ingilterra. And if that hadn't happened, I was really, but as I said, I have no fear of that. But to exist, to me, is not a life. U naħseb in-nies għandhom ikollhom choice. In-nies għandhom naqbel ħafna. Naqbel ħafna, I think it's a right. Kif għandek id-dritt? Why should you iżomni najx kif ma rridx najx jien? Ma żommokx ġożwieġ u żomni, ma żommokx tkun soru, jo patri u żomni biex jiena najx kif tridni int. Għarid, issa, f'Ġunju li ġej ħajkun hawn l-imbirkin elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Ewropa. Inti, ovvjament kont votajt iva, anka jien ta' Voldiri. 2003, illum naħseb li vota l illum jena Voldiri totalment u kolek namel kieku. Tara li imbidlet ħafna li ju mill-li kienet dak forsi li għaduna u kifin illum. Li ju mux madix li kienet li ju mux li ju għalli ġil Italjajen. Zgur li le. Zgur li le. L-ewwel ħaġa li ju, alright, ħalli għalli that's a gravy train, but we won't go there. But the point is that the EU saret iktar, they're trying to keep everybody from collapsing rather than going forward. Iktar xirdu għazomma, bl-Ingliżi kif telqu, ġitar. Issa fuq di tal-Green Energy di se tikrolla li ju.
Because what they're doing is that the green energy irridu insalvaw id-dinja u l-Ewropa se salva d-dinja. Imma qed nimportaw Lanqas li hawn pereżempju nies. kif qed nitkellmu aħna issa bħalissa qed issir protest għada saret illum wara nofsinhar, għada kif saru protest mal-Ewropa kollha ilha ssir diġimgħa kollha fuq il-farmers li aħna qed nagħmlu ċertu regolazzjonijiet ħabba li ħabba l-pesticides, ħabba x'kwalità u kemm jużaw u qed nifgawhom mentri qed inġibhom miċ-Ċajna li ma jimportom xej who are the biggest li China u l-India who are the biggest contenders for green li ma jagħtux kas il-green energy qed nimportaw minn għandhom għax irħas. And it's sure enough il-mara li tmur ir-raġel li jmur supermarket dak il-bniedem li jmur jixtri se jimportaħ. Inti se jsaru li għandhom child labor li għandhom green ma jimportomx. The point is li jiena semmur nixtri per eżempju enough kaxxa ħaxix u dil-kaxxa se tiswili 4 euros jekk imur nixtriha mill-Ewropa se tiġuli 10. Mhux se nixtriha. Mhux hekk. Jien jew jekk tmur tixtri ħalib filgħodu, ir-raġel jqum filgħodu se jmur għax-xogħol u l-mara li se tqum filgħodu titibgħat titfal l-iskola u tmur għax-xogħol wara hija l-istess. Mhux se jpurtani jekk se jiġi rħas minn hawn se nixtrih. I don't care about that China have child labor. I mean, democracy doesn't work. The Chinese and Indians will rule the world. So India is a fast-growing economy. Jina ma nafx dik li il-fatt tara kif għaddejjem bħalissa l-Indja. Jiena l-ikbar argument li għandi huwa mal-Indjani li ġewwa meta saqsejthom but why are you here? Dawn minn Kerala. I was in India for 4 months. I traveled India. So I said but why are you here? Għaliex taħdmu hawn Malta. Meta għandkom l-Indja, meta taħdmu Hyderabad, jew għallu li why? Għatilom, why? Għallu because it's Europe, għatlom so you can care for a minimum wage. When you can go to Hyderabad, there's enough work in India, with your own culture, there's enough work. You have the fastest growing economy in the world. U tittajdi t-ġejt Malta. Taħdem bħala bolt driver ju. Il-ġen ikraħ so. And I don't know what they do it for. Però jista' xien ukoll nitkellem magħhom daw fil-verità hemm daw tant kemm hemm nies l-Indja, I mean daw 1.6 billion waslu hemm mhux min vodi 4 times 1.2 billion. Kważi 3-4 times as much daqs l-Ewropa kollha. Ekku. Li daw irridu naraw ukoll x'tib ta' nies qed jitilqu minn hemmhekk. Yes. Għax tajbin qed jibqgħu hemmhekk ħafna minnhom voldri u jiena nintaqa' kifetlek ma' ħafna minnhom min ilu eżempju hawnhekk ġie qabel u kellu ġob tajjeb għax ikun hawn ovvjament daw minnhom daw mhumiex nies injoranti kif naħsbu ħafna minnhom l-Indjani daw fuq telgħu fil-qamar. Aħna jaħsbu sfortunatament il-Maltin li daw meta naraw xi villaġġ kollu ħmieġ u hekk li l-Indja kollha. Żgur mhux hekk imorru Mumbai ħaraw. Li mhix hekk, issa da jiena content qajt ma' tnej li ilhom hawn Malta, xeffijiet. Tajbin, jaqalaw paga tajba, ilhom hawnhekk, jidru li kienu integraw mhux ħażin, u ma stess bdew igergru, qalu li qed iġibu issa hawnhekk. Daw jidru li ma kellhomx basic ta' edukazzjoni kif suppost, għalna x'daw anke biex infhmuhom aħna qas jifhmu aħseb għagħam ħatfhmuhom intom. Vodi li taħseb li hemm rekid kbir fil-verità daw wedwhom id-dinja li ġejjin hawn. This is a racket, a complete racket. Daw minn Kerala. Kerala is fej vintaw l-Ayurveda, bla bla bla. I've been to Kerala. Kerala is one city which is completely, totally, laqas iskola, totally uneducated. Da kien hemm xi ma nafx jekk Amerikana jew Ingliża kienet, jew xi Daċċa, I can't remember. Li sabedi tal-Ayurveda tal-klinik, you know, let's bħal kif kienu qabel let's praise, you know, happy clapping Lord. And it's the same thing. Dana x'ismu of massage. Yes. And they are. U daw sabu li jekk nimportawhom, you know, they gave them the dream, we bought the American dream, except was the European dream. U bdew ġejjin minn għalihom li se jiġu jgħixu Ingilterra bir-right. Daw moħħom fil-rights u social services. And it is them, the Philippines, unfortunately, and the Africans. And they know more about the system, unfortunately, than we do. And it is true. And it is happening, and I don't know how, but first of all, di tal-Indjani racket kbira. Dina hemm agents u li saru miljonari kbar. And dibqgħu ħalsuhom li issa jagħmluha through Dubai, actually. Minnu, there is quite a big
that is a racket. But ma nistgħux innaqedu l-kulħadd fl-istess Le, level. assolutament. Because ċert, like, hemm Dubai, tajbin, ma Volderi. nista' nsemmi l-ismiet, imma Le. skema veru tajba hemm ġiex businessman kbar minn Malta li qed għamlu skola Dubai, veru fuq catering u fuq hotelier. Le, daw. I mean, that is incredible, għalija incredibbli li il-problema Malti ta' marru jkun hemm Dubai l-appoġġju. u Dubai mhix irħisa ta'. I mean, Dubai is Żgur, very expensive. I've been to Dubai. So this is dak huwa l-aġenti li tiġibu mill-Indja. But the other problem is the Philippines. Il-Filippini, l-Indjani kollha jridu jmorru lura. Ġeneralment jridu jmorru lura l-Indjani. The Indians want to come for years, except part of them, which are very clever, who want to live here and become, because the Indians have a għandhom sistema. First of all, they have the caste system, which is very, very complicated. Inta għamel kem tamel flus, inti ma tizdax tiżżewweġ, per eżempju, ċifla li huwa nobli għaw Malta, per eżempju, ma tistax tiżżewweġ il-xaħat li kien nobli, ma tistax. Laqas kieku tkun multimillionaire. Imma l-Filippini m'għandhomx dik. Il-Filippini il-problema hi li their country, their politics is so complicated li huma jippreferu li jiġu Malta, jibqaw jisiru Ewropew, because their rights are much more. Per eżempju, nintaqa' ma' tfajla ġoħan li ma tista' ġapijiet fodiri, ħaġa li għalija kienet xi ħaġa laqas taħloma Filippina. U di veru ħelwa jisimha Ġeni. U qed insaqsija kif spiċċat Malta. U għalt li yes, għalt li because I came to, għalt li għax aħjar, għalt li it's a better life. Tlaso, daw kollha jkollhom it-tfal. Tlaso you have children, għalt li yes, in the Philippines. Għatli obviously, għatli there with your parents, yes. Għatli so what għatli għatli I have a plan. Għatli my husband is already coming to work here ma' kumpanija air conditioners. Għatli but he knows how to fix it. No, they're going to give him a course. But we wrote that he knows, so he's been sponsored. Mela di taħdem għaw ġoħanud, obviously bil-minimum wage. I'm sure that it's all registered. Imma bil-minimum wage. Mela se ġibu jaħdem mechanic ma' kumpanija bil-minimum wage. Plus, di get all planned out. Għalt li wara 10 months I can get the children and my mother as their nanny. Ma, Volderi għalax. As their carer. U għattila, but what are you hoping to achieve? Won't you go back? Għatli, oh no, għatli, because schooling is free and the medicine is free here. Għatli, so for what we pay national insurance. Għatli, don't you pay tax? Għatli, I don't earn enough to pay tax. Le, Volderi, fil-verta da għaffajt li nammen li kull gvern għandu jara li kak ma jaqbel, il-pajis ma jaqbellux. Għanna bżon, naqbel li għanna bżon il-nis li jiġu. Ija, le, dik right. Il-Maltin, dik oħra. Ma jidux xadmu. Le, dik ovvjament. Imma inti kuku inti kabbar tizmin fl-80s, il-tfal u għallimtom, jekk inti per eżempju kont bennej, jekk inti kont, taħdem ma' refuse, inti trid tfalek, le. Allora, we need some people who do this. Le, we need, ovvjament, imma jenna li għanna daqxej bżon il-quality u le, mux immorru, fil-vera, ħadqot tattira business għal minimum wage. Jina seb, il-gvern issa dal-aħħar qed jipprova jiddressja ħafna. Ejja, le. Qed nippruvaw insibu n-nies għal jobs li għandna bżonn, li veru għandna bżonn. Yes, and those are the people tal-minimum wage. Who is going to collect refuse? Who is going to, you're not exactly going to give them CEO. Mela, ixi oħra wkoll li qed tinqala fl-Ewropa kollha. Saġertu ponda nkaġo Malta tinqala dispis tal-imbirka freedom of speech. Qalu ħafna ġol Ewropa u anka Malta li għandna ħafna freedom, kulħadd jitkellem li jrid u jgħid li jrid, però fil-verità għaw kemm xi nies li huma professjonisti wkoll li daw jippretendu li ċertu nies nibbenjawhom bil-medja, x'forsi ma jaqblux magħha, ċertu ideat li forsi vera ġieli jkunu ftit konservattivi, jien m'iniex reliġjuż bħalek. Però jiena Melkim, li nista' ngħid isma' ngħid daw m'għandhomx dritt jitkellmu għax ħażiena s-soċjetà u ħżiena fejn ħanaqtaw il-lajn jew ħajtkellem kulħadd jien nemmen fil-freedom assolut. Li tiġi kampanja elettorali kull partit għandu jkollu dritt jitkellem u mbagħad jażlu n-nies fl-aħħar mill-aħħar. Jiena se freedom of speech intuha il-bisa li għandha huwa trement. Freedom of speech huwa vordi li xi ħadd xi blogger jista' jitfal ħama u naraw xieħel, għax ommi kienet tajt, jek titfal bżet ħama xaħġa teħel. Fudri jek aħna sen għodu nattakkaw il-ġoħat, un bat jena xaħat tiħor jiddefendi dak li ġara
u nagħmel 5 snin il-qorti u mbagħad teħel xi 2,000 euros. Le, Tajt, ara, ma inti tajt li trid. The word is out there. Per eżempju, Tanja tħaddam għandha brothel. All right. Min jemmen u min le. Min jemmen se tibqa f'moħħu, jinsa nieħdok il-qorti għal xinti għattek, u nibqa kif kien jgħid misir tiri tanna. Għax fej konna bqajna. Għax 4 snin wara ħattu sej vinta. Mela l-ewwel nkunu headlines. 4 snin wara ġik xi caption ximkien fuq xi nofs page ta' xi ħaġa u jgħidulek għax rebħita. U min nkun igwadanja. Le li kulħadd għandu jgħid li jrid. Iva, imma skonċ setajt. Tantinna bla parametri, għala najt li rrit fuq kulħadd u min irrit, ma tistax tajt il-wieħed iva u l-ħor le. Dik li ġejna bħafna dmiriet, id-dritt tiegħi li najt li rrit, imma għandek dmir. Għandek dmir ukoll. Inti trid tiġi attakkatek, inti għat li jiena minix reliġjuż bħalek, jiena naqbel. I do not adhere to a religion, but I also believe that illum nemmen li tfal li jitilaw bil-reliġjon, per eżempju, aħna li morna l-iskola bdejna. mux jak le, Birna bċertu, u morali, u valuri. Għallan ti dawk l-istejjer, illum naf l-istejjer, imma l-istejjer li tal-Samaritan, tal The Lost Boy, għaw dak li kien mar it-tifel li tella, it-tifel ta' Joseph, it-tifel, il-storja għaxan kil-militi hija storja, but get the constant ta' kull-jum li it puts in you a certain principles and values u l-moralità. Li meta ma nmorrux u peress li issa kulħadd mela l-Musulmana għandhom dritt, il-Budda għandhom kulħadd għandu dritt ta' kollox. Meta tinħarġartu ħaltu reliġjonijiet nafu li l-kulturi ma jitħallsux. Jiena li naf for effect li meta mort ilu da xi 3 snin il-ħamrun ġoħanut partikolari għax immur għax nġib il-batteries tal-arroċ, jo per eżempju kolli bżon xaġa fl-arroċ. Ummur emmek, u għet jgħid li għax di Sirjan, sej zoħċ tifla, kont bat messaċ l-OPM, għax inkwetajt. Għax dol affarijiet, mux affarijiet li konna nsiru, da mux rajt ħaġa għaddak iħatem dak naħseb għandu xi tfajla. Da mux xi piece of gossip, xaħġek ma tajdix kombinazzjoni. And I thought, my God, and it's true. U fil-fatt, ħadda kien. Ma veru. Veru. Ma titistu. Ma inti ma tiġi ċaħat l-isptar jkollu xi 15 jew 14. You know? U jkollha baby, ma saqsix mi fejn ġida l-baby, għax jiena dik l-ikbar offensiva tiegħi. Ġifieri. Ma saqsix mi fejn ġi, jiena għalija it-tobba, I want to ask. Nibgħat tal-pulizija hemmhekk jitlu social services, dik kif qed ikollha l-babies. Laqsik kella wieħed, għatbarra bada kollha t-tielet wieħed. U daġrat mhux issa ta'. Le, mela tħallx dal-programm ta' 2004, kien hemm waħda omma kienet weldita. Kella 15 l-ewwel waħda, ma tkellem waħda ta' 16, laqas 14, 15. U għatilhom jiena għalija, but this was ages ago, għalija the crime was li t-tabib ma saqsix, għax kienet kemm omma, ma saqsix minn fejn ġejjin dat-tfal, kienet ta' missiera u tan-nannu. Fordi da mhux issa. Ma it's-better not to say anything, ibgħadlek it-tiflejna battek tajba d-dar is-affari tiegħek. Ma mek jitlu social services. Mhux għax it-tifla, you know, ġiet tgħidli I don't know. Le, għalet, ma eżempju, il-punt, eżempju għaw ċertu fil-feta għaw ċertu media li daw jipretendu li huma they set the agenda of the country. U inti jekk topponija, u forsi ikun hawn parti, speċjalment il-partit iż-żar għandhom idea daqsxejn differenti mill-kbar. Daw minn kollox jagħmluhom biex jew jiċċensuraw hemmhekk, taħseb li dik tajba. Ġeneralment li qed tgħid inti ma jkunux la fil-gvern, raqas ikollhom ikun hemm ċertu faxxi ta' nies li jkunu jaħsbu li they are entitled to be jigvernaw intom. Li ma tistgħux li nista' nifhem jien li forsi inti Zarwis biex tiftakar huwa li naturalisti, it was a classist, whether the nationalist or Labour kien klassista. Now, issa kienet li naturalisti kellhom id-dritt because they had the class and the Labour didn't. And that is an honest fact. And because they didn't have the right to vote. U that is something Joseph Muscat and the only person who changed that was Joseph Muscat's movement. He changed it. He shifted from one side, he shifted the whole parameters. It will never be back again. But these are hoping, daw ta' qabel, jett jaħsbu li xi darba tiġi. Il-ftit, għax ovvjament mhux il-nazzjonalisti kollha. Imma the shift li ġab Joseph Muscat tal-pajjiż ħadd ma ġaba
Kemila teżisti fodri minn wara li telqu l-Ingliżi. Għax fil-64 kellna il-George Borch Oliver li kellu viżjoni u ġabna fiha, and it was the success story, but so saying that xorta konna igvernati mill-Ingliżi. Mintov kien ġeddida minnem lilin minnemmek għax ġabna Republika li we were responsible for our own decisions and our own economy and our own ma setawx, per eżempju, għax kħat għedek għax ġendan independenti fi 64. Jima nafx, jo kulħat tibati mill-biddimeċa, jo nis jiddeċidu li ma jiftakrux. Ma jien niftakar meta kont zaħira, jiena kont privileġġata, jiena ma jfadu, għontajdu kont immur ċertu postijiet. Imma Pembroke ma konx jitħol il-Popolin, Manuel Island ma konx jistat jitħol xkien tal-Ingliżi. Fis-South, minna li għal-Kalkar kien hemm postijiet oħra, fej kienu l-postijiet fej kien hemm il-Berrig, kien hemm per eżempju il-training ground u il-Pembroke, ma konx tista' tidħol u l-Birgu. Ma konx tista' tidħol. It was ħadd ma jiftakar meta kien hemm Kastilja. Malti ma kienx jista' jidħol sakemm ma kienx is-servitu. Kien l-Ingliżi biss kienu jistgħu jidħlu, dawn l-affarijiet li qed ninsowhom. Fi-64 kellu viżjoni Borch Oliver u fi-74 kif tajtaw Beda triq. Illa u kif. U 10 snin wara mintof iċ-ċertifika li aħna u kellna l-ewwel president li kien Sir Anthony Mamo li għamlulna unur dejjem u I mean we went forward. Yes. Edi vera kadami kien ġab, mintof ġabinna social welfare state, ġabin li ma kienxaw Malta, ġab minimum wave li ma kienxaw Malta. Tiħu tħaddam il-mintri kem tridan għad najdu sa bil-prekarijat. Titilu għadda kienet, naħseb għada l-Italja, memx minimum wage. Ma nafx dik, ma nafx. L-Italja saftitilu zgur ma kienxaw, maġ dajem jġildu daw, u fil-fat l-Italja għandhom pensjonijiet bitċiet minn nies. ħafna minn tagħna. Pajis bħal dak żviluppat, jew nista' ngħidu żviluppat ħafna. Però mbagħad għandek daw l-affarijiet, voldri għalhekk naħseb mbagħad meta jintelef il-kontroll assolut tibda tmordik għax inti mbagħad isiżi jekk m'għandekx liġijiet ta' minimum wage u daw l-affarijiet. Le, dak mintof kien ġabhom. Jibdaw ġibulek il-ħaddija ma' xejju. Dak, u jekk imma bil-prekarjat, hemmhekk kien il-prekarjat. Imma there was also il-fatt kien hemm ċertu rispett tas-sinjur u sinjur kien iħaddem. Imma ħanajdlek min kien tajjeb kien iħobbhom il-ħaddija ma'. Kien hemm ħafna rispett, mutual respect, għax kien hemm pereżempju kien ħafna nies li kellhom il-ħelb kienu joqogħdu magħhom il-ġimgħa kollha, imma kienu qishom tal-familji, dawk li kienu jgħinuhom id-dar, ħadlhom sefturi ma kienu sefturi xejn, kienu parti mill-familja. Il-familja. Vodri ma kienux hekk, imma li ġara, I mean, Edifin Akadami ġab li fi żmien mintof, iż-żmien tal-numerals clauses u l-edukazzjoni kienet tajba, le, ħasib li kienet jagħmel tajjeb, iva, ma r-riżultat ma kienx tajjeb. Żgur, l-isptarijiet u laqas ħadd. You know, it was a disaster. But so saying that, meta tela Edifin Akadami u kien qatt tal-stipend u ta' arda warni għal-bicċa xogħol, arra kemm għamel ġid, arra kemm marru edukazzjoni, rabbejna ġenerazzjoni differenti ta' edukazzjoni. Illum nintihom stipend, kieku jien nista' naqtaħħa. Because actually the stipend has gone the other way now. Ekket jiġri folderi fil-feta jisa dajem sajkil id-dinja. Issa l-stipend inħalsek, ħamur nieħu kors xorta se ħallasni. Għax aksir nas, naflok il-mur, għax sejjajni, kien il-gvern kienet jgħin il-batut, dak iż-żmien hekk bdiet, ma diġà kulħadd, ma kienet jgħin il-batut li minn ma setax jefforda li biex jagħtu jagħmel l-ewwel pass. Intom tinsew ħadd ma jaf li fi żmieni l-università kienet bil-flus, u jek ma kollekx bizzejiet nis li jifkarmawlek, jek ma kienx il-kappil, u jek ta' ċertu klassi ma konx titħol, dawk l-affarijiet thank God, imbidlu. But nobody got the shift that we have. Ħlif Joseph Muscat and his team. And not only Joseph Muscat, għax da kellu vizjoni, kellu tim ta' madwaru. But yes, it was the people who did the statistics. Yes, se naqsulhom xi ħaġa minn tagħhom, in-nies li ġabu l-ekonomija fejn huma. And tistaw tajtaj li memx nazjonalisti, ħafna nazjonalisti tajbi. Guido da Marco kont nadura. He was my mentor. He was somebody who taught me
a lot in my, and I am the person, I am a better person today because of Guido De Marco. And I saw him in action. Dak per eżempju u li kien jimmitiga ma minn tof biss. Minn tof li lu biss kien ikellem. Żgur, le, mela. U kien jimmitiga miegħu. Dak sa kemm mietu baqa' jmur jaraħ. How do I know? Because I know. Xan you drive. But today se naqsu inqas minn nies li huma u li għamlu l-pajjiż l-ekonomija. Tista' ddum tajjarhom b'korruzzjoni b'affarijiet. L-ewwel ħaġa jiena nemmen ħafna jekk xi ħaġa ma ġietx ipprovata ma għalija. Nisa U dan għalxejn uqdu tilajnu nizin il-qorti u bat nizlek, imma il-shift li ġab Joseph Muscat bidel li inti kellek shift li dejjem għatma, I think the most was 12,000 votes għaw Malta li kena shift. Meta ġiba għal 30 u 40, I mean, that is an incredible feat. I mean, you cannot, it is quasi, kiku ġagat għallek, it would be unachievable. Bat apparti minn dak, it-tim li kellu madwaru. Allura daw għatna niftakru kemm morna ħażin, imma da kollu bl-edukazzjoni b'kollox, it was Joseph Muscat li biddel il-paġina. Il-passaporti, was it a vision? Għaw ħafna nisma jaqblux. Jena naqbel. Why? Mux għax Joseph, għat jgħidla xinġu, għandu xaqsam. Naqbel, because first of all, there are other places in Austria, Greece, Cyprus, they offer passports. L-Ingilterra. Of a passport, at a price. Tara kien iktar oli, bigdil. Xiex, għaxed najdu bil-passaporti, kuħat jinsa iż-żmien meta t-tfajlit kienu jizzawġu, kienu taħalsu għam 1,000 euro, t-tfal tal-istitut daw kienu il-barranin taħalsu għam 1,000 euro, 2,000 Maltin, sorry. 2,000 Maltin, iħalsu għam over 2 years, biex jizzawġu għom, laqas bis jarawom. Kienu jirreġistraw, dina fax tajtjien il-qorti. Bida dik li tiġi annullad, da żwieġ għax mhux veru. Tifla tal-istitut, iva. Għax għalija l-fejn, kienu ħafna, kienu unimaginable. So yes, u se titlef it-tim ta' madwaru, le. Għax allura nċaħħat li l-ek nċaħħat għall-allura, għax mhux veru ġi. Għax kien korrott, għed najdilkom fuq korruzzjoni, nitkellmu fuq il-kontratti li kienu jisiru meta kien iż-żmien, meta kien 65% il-dazju, mux id-dazju, it-taxxa fuq il-bini. Meta kienu jintħlu niddikjaraw posta 10,000 u dik 50,000 ġo borza, l-notarju mur jaħsel idu, jew jmur sa' toilet. Imma daw għafet ma tkellmux fuq, għax mux veru saru. Imma daw għafet kienu jisiru mill-senjuri, mill-nazjonalisti u mill-Malti, ma kienu jisiru ta' mill-men in the street. Dik il-korruzzjoni, dak il-money laundering, dak kienu izmin il-senjur u izmin li kien ħaddem. Fajn, minħabba fihom għara kem morna l-qoddim, għara kem bnejna, għara kem għamilna hotels. Ma tistax ħadmu għaltin, pagi. Il-pagi. U minn imur id-dar, u mux kullħat ikun jaħdem ġo business ta' Għaw minn il-timur fil-9 sal-5 jmur id-dar. U inti taf li għandek il-paga, il-paga ġeja. Għaw ħafna, ħafna najdu għal-businessman, il-businessman ħafna nis l-ewwel ħaġa li inkwetaw għal-pagi jiena. Okay, I mean. ħafna minnu mux veru jaraw il-profit bis, mux veru li jaraw il-pagi tal-impiegat tagħhom. They worry a lot. Użgħat, men kien ta' koxjenza speċjali. Jida li nista' ngħidlek hu li minn 93 l-qudiem, per eżempju l-ekonomija un-naħa nista' wara kollox m'għandix Chris Cardona, jiena naf nies li għandhom hawnhekk għandhom factories u per eżempju Tolly Products u nis li kibru, jina nisa nitkellem ħafna, għax ma ex-husband Vadrina li nafhom b-73, għalli għandi għajti isuħija. U kienu, meta ġew biex ikabru biex jamlu ċertu affarijiet, għalli Madonna, għalli, we've achieved more in one meeting than we've achieved in the last 10 years. Allura jina nisamma, darom daw in-nis, meċa, zgur ma, minn Tolly Products, xamel, jaħadda minn-nis, jgħad. Skur ma taħx, naħlef. Ovvjament, taħalsu t-taxxa. Taxxi, għal-kem jizommu bis jipiegaw 400 ruħ. Fodder dak skur li mux għetju xej, il-vizjoni ta' għajna ma semmix għax, but yes, ma nistawx il-maqdru neħdu li rridu u niddeċidu għax ma naqblux maħħom, tista ma taqbilx. Mux hekk, ma. Da bħal bini, ħadd ma jaqbel.
Amma kollu dar, kolħat. Se ngħidlek ngħidlek, le ta' ma rridx penthouse u ġiex flats. Għax tibħal tal-djar ta' slima, ma nafx minnu l-miġnun, għax jena nanna kenna dar ta' slima fuq. I mean, għax these houses, mux veru l-facċata kienet sabiħa, ġewa kienu kull kamra da' zdinja, mola s-sema. La tista' s-saxħanom, la tista' tbajja, I mean, u kull kamra tabti għall-oħra, ma kien preġu ta' xej ġewwa, ma kienx hemm preġu, kienu kollha square rooms bil-casings. U bat tant kienu kbar, plus soħra li kienem illum il-verta talla. Who can afford those? Għax kuri għajdu, li suppost nħallija sabiħa biex jtituħu għos ma taddi fuq il-front. Il-verita talla, min jista' jaffordja dik id-dar? U jek tista taffordja jew xi wieħed li jista. Min irid ix-xogħol u min se ssib is-servitu. Joħsib li se jkollok xi tlieta. Kif kellha l-aħfir la Mrs. Kazan b'ġanna. Le, mhux ma tistax xu. Però taħseb hekk issa wasalna biex nagħlqu. L-estetika stajna minni aħjar. Ħafna. Fis-sentence ti għorajt għamilt fletti ma barra kollox donnu. Ma kenniex master plan. Imma rridu nqisu wkoll għax di ħaġa li riċerkajt ħafna fuqha. Because aħna biss m'għandniex master plan ma jistax ikun li xi ħadd ra viżjoni ta' xar snin. Li ġara hu li fis-64 wara li sirna indipendenti Conrad Hilton, għax taħna najdu ħafna u ħatma mill-riċerka. Jina nafx il-papa kien dak iż-żmien kien jaf ħafna u kien jaf ħafna nies. Fis-64 kien ġi Conrad Hilton. Intaqa literally kien Conrad Hilton għadu. U ra l-art fehem il-Hilton illum. U meta intaqa mal-gvern, actually kien ta' Borġu River, kien għallom li ju rrit imma kien willing li jagħmel investment, jiftaħ jagħmel Hilton għaw Malta biex tagħmel Hilton l-lum mhux Hilton tal-lum. Mhux hekk. Ma kienx hemm għasket maħlija, għasket maħluma dreamt of Dubajat. Anyway, kien hemm u dana kien saqsih li rrit parti mill-beach rridu biex jieħodha li kien kif kellu Franza li ssira private beach. U niftakar papa jgħid li once this is done, it will be a precedent. And that's how I know certain things, because once li sar il-preċedent, mbagħad ma tistax tmur lura. Imma il-fattu li ma qed inqisu ħaġa waħda li fis-64 il-gwerra spiċċat fil-45. Fuq dal-qas kienu 20 sena wara. Iftakru kollha qed nitilfu. Iż-żazax kollha tagħna kienu imorru l-Amerika. Ma kenniex flus. Ma kenniex flus, ma kenniex ekonomija, ma kenniex fejn jaħdmu. U li tidu tiftakru li ħadd ma jiftakar għax kollha mietu, imma l-istorja tagħna jgħid li ma jafux it-tfal tagħna li aħna wara l-gwerra meta dħalna fil-gwerra ntortament għax kontra Taljani, aħna konna l-Ingliżi kienu promissjawna 44 million dak iż-żmien biex nibnu Malta. Ma kienux biżejjed flus or they thought otherwise, it 22 million. And the fact that was li aħna spiċċaw il-belt kienet spiċċat tal-gvern u tal-offiċini ħada l-gvern speċi. Is-senjur baqa senjur u għalhekk is-sawt kien dejjem tal-batut u għax is-sawt hija port. Għalhekk il-qiegħ tal-belt fejn hemm mixtut. Fejn dejjem jidħlu l-vapuri, għax ikun hemm ix-xogħol, ikun hemm il-flus. Imma l-Ingliżi għandhom ħafna x'jgħidu f'di, għara meta ġew 20 sena wara biex nibnu. Kont għal żgur ma kellix master plan, għax imbagħad ġew ix-Sheraton. Ix-Sheraton għamlu din mad-Dragonara, ma ta' Marshall, dak iż-żmien ma ta' Marshall, u ħadu Reef Club. Which is across the... And that is part of the land, that is the Dragonaras, mux large tal-Marshalls. But, għara kem ġabu ġid, għara kem piegaw nis, dak iż-żmien meta kien ġi xi ħadd se jibni, kellu bżonn il-bennejja. Kellu bżonn il-ħaddiema, kellu bżonn tal-elettriku, għara xi ħlot. F'daqqa waħda ġiet id-Dragonara u Dragonara ġiet kava. Dak iż-żmien jisu kien il-gaming tal-lum. U bat kellna l-Verdala li morna n-naħa tan-nord. Le, xieġi Central, Rabba Central. Fudri, dat id-didu taraw, li aħna ma kenniex master plan, stajna, kienem missu 10 snin wara nif u ħannamlu master plan. Le, ma ġiġ. U meta l-ewwel dar nizlet, in 1987, in Tower Road, kienet 147, Tower Road,
I remember isu l-bira. Ronnie DeMaio kien għalina, this is the beginning of the Of the end. as we, no, this is the beginning of the as we know it, of life as we, because once those blocks start, dak iż-żmien kienu high rise. Once those blocks start going up, life will never, it will not be the same. Kif għan il-papa fi 64, and sure enough, it was right. Kellu raġun. Ronnie DeMaio was a visionary. DeMaio Group, ma kienx DeMaio Group meta Ronnie DeMaio, kiena Trying Toys. And that is what, you know, nisbħal Albert Mizzi li kellu viżjoni kbira, li kien dejjem intelligentist mhux kien jaf. Kont naqbel miegħu le, kien ħafna, ma tallimt ħafna, u naf kemm immitiga ma ġiex naħat. Ma ġiex naħat. Taħseb li dawk it-tip ta' nies u businessmen illum tlifnihom però minn Malta donnu kulħadd qed jara short term biss gains. Il-gbar le, per eżempju, bħal Mizziet, il-kaza, dawk għat għandhom l-etikal ta' ċisk, ta' Farsins, Farrugia, dawk le, il-gbar le. Iż-żar jaħsbu, they can do it better with kif għattajt inti with shortcuts. It doesn't happen that way. Għax il-gbar li bnew Malta, kif għat najdu, Kazans, Mizzi tal-karozzi, tnejn Mizzi, Albert Mizzi u Mizzi Group. Dawk il-Mizzis, il-Kazans, ċisk, tiza kienu nis ta' per eżempju Kastarto Reġġani li kienu nobli imma li kienu ta' tqiq. U tilfu ġidu. Dak ta' Xikluna Bank. Dawn nies li taw ħafna lil Malta tilfu ħafna wkoll ta' għax mhux dejjem kwatti għajtax daw ta' Kazan ta' għaddew żminijiet li kienu ħarġu ħafna minn ġewwa biex iżommu l-impjegat. U mhux billi ngħid illum hemm ċertu regoli u ċertu affarijiet li jistaw jisiru. Qabel ma konx tmur u ġib per eżempju il-Ford u ġib il-Kia. Għax tanja Borġ Cardona u tatu sejtik. Le, ma jtikx. I mean, it wasn't like that. Mela, ħammoru l-aħħar messaġġ li forsi tixtieq tgħaddi lin-nies biex ikollna soċjetà aħjar u ankuma ikollhom inqas forsi problemi, f'sensen għaddejt f'ħajtek minn problemi, forsi kif jittakiljawhom aħjar biex kemm jista' jkun. Jiena ngħix kull jiġri li xiġri li dejjem ngħid. Dakem, mexxi. It's what I have. Fuck it and walk on. It's my motto. I say to my children, I've always said it. Ħaġa oħra jiena kif għatlek naqbel fil-prinċipji ta' għax kull reliġjon għandu l-istess prinċipji ta' biex tħobb il-lajrek, biex tagħmel bla bla bla. U kollek. Kont kif dawruhom Eżatt. Imma anki the Buddhist, I mean the Buddhist is the most, to me is a very peaceful religion. Mela mhux hekk. Imma li nara huwa li kull m'hemmx reliġjonijiet m'hemm xejn, I think we should all ngħix do unto others, il-verità, veru sentenza, kif damel ħaddieħor, kif nixtaqni ġismata. Dik naħseb li nżommu dik is-sentenza. Jekk jiena meta taqbiż li ngħid kieku kont jien hemm diġà tajta daqqa ta' ħarta. And I stop myself. Self-control, but nagħmel jekk nagħmel ġi, nagħmel fuq Facebook, jew nikteb fuq Instagram, fuq Instagram ma tantx fuq Facebook li tal intitbu l-affarijiet. Jekk nistgħu ċertu kellim ma ngħiduhom, ċertu affarijiet, jekk dik kienet ħażina, nġibu mal-ewwel. I mean, tagħmel xejn. Jekk huwa għamlu għalili x'sa ngħid. And to me that's all there is to life. And kieku għadha kemm nimxu. Anki ċuċata, anki xi ħadd iċċedilu f'karozza biex jgħaddi. Ħajdlu grazzi x'set itlef, laqas jindunaw li ċedejtilhom. Iżek muntum nettax f'ħajja tiegħek. Laqqas ma nafx, you're living in a world which is completely, so totally selfish. You kella, you drive on the slow lane, tajdi xandu xasa. Because it's what frustrates people, it's what makes a better life. Why are you driving at 20 miles an hour or 20 kilometers? On a fast lane, ersa fuq naħa, ta' ġewwa ħalli xaħti jista' jaqbdek. Ħallih, jekk inti tix maġġel. Ma namluwix. Mela Tanja, nirringrazzjak ħafna xaddejna diversi suġġetti. Solvejna l-problemi kollha. Fadal ħafna. Nerġgħu nintaqgħu hekk alla jrid forsi fil-ġimgħat u xhur li ġejjin. Mela le. Thank you. Nirringrazzja ħafna t-telespettaturi li kienu magħna llejla ħeġġixkom biex terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.